진척의 챕터에 옵시르석도 처분미 머머피아지 처와적 라사라다 예리 싹사이나 비마 라기니 모르주사 토스베타 그 라사 고틀라준 말이구지 토니 지고님티 무엉 이커 하나지게 아상거도 부야올러 시등고 아상거도 무산한다나올러 이미가 인스타그 루시오 동와다 티스와다 아상거도 지고니 부야 백한 바가야잖아 रागनी गुमेश न तस्को मत नै नाजिटा हेब जालेर न वैठा जी संगै नाचना वखना ज्ञान नाचना जी म फ्या लासा घर लाचन ले छौनी उजोगे घटना दुल छटला कल्याणी अम मंगसे मंगु ख निगो ढे जिगो लाटे लागो रागिनी डारी अले मेगो ढे पाल्जा स्वामै ठा तागडो मिस छन जिगो मिखचा व जिल्लिक रागिनी मखना वो पल्क लिएप जगल लिट्न अनाट्ने छेवना जम कल्याणी अमय म चाटो खनी व कन ए यो कोयल ल्याचन व कल्याणी अमे सुटे निनी ने बान्टा जुयाचन अले गुबले गुले जि ठौ कोठान सटा छकचक लेवल दाव बिहोसे जुयाउनी छ गट सिल्थे अनाट्न वया जित सटा एंगल नि आउटा गस्टोन थे आला होसे होला गोटलाचन छ बरोबर उना सुयया छुया मलिफो जो वने चुजा कल्याणी अमे आ पाठे त गुल्डे गुल पाठे मरगो छो अनाट्नी न नापनापा जुगुथे जाउ कमजोर दु खला थोक जिनिन जिला तर जिनिन गए गथे वो जिसिबन जिनेर वा छिन्चार ठौजी जिपे मिले जुपे जल खला तर जिपे पासना खला जि चन्द्रशेखर नपा गुठन खलाफो अथे अनाथन नपाल खलामफो अटला वइके उजो छु बामला खन दु खैमखो बरो कल्याणी अमेरिका छु उजो बामला लोएटला गुलिङ गुलिङ मिस्टर ठट्न जुय लिबक सिसै सीमा थे अले इपि गुलगुली भ्रिजा नि ओले ओले मज देउ सम्भावना मजुजो हुने एमसन सुप जाय तासा आ गब्ला मज देइ मखट छन आका झका एम दुने छौ नोगो आस चुल जावे अले वया ठया देइ मख ठुजबले भाट पिला झन्या छ्या नि छ्या जुइ उखन रागनी कल्याणी अम्मै हाल खबर छुटुर गान्यन त निक सुक हुन अनाथन जिमु छे होला रागनी त युके दुख जुलका वटाल थन दुख धाइला रागनी निलाली सबला ठटा छ्या मुन त ममफिया चौलेला ठाकै जुल्ने म क जिटा छुजुग मरो कल्याणी अम्या हेरचार याटा राख्ने बरोबर वना बिमा नापन जि खसवाका यंका पाठे देवले मिस्टर त न्याक्को हेरचार यासा गाइमखो ओके राख्ने त मावले सट त लिचरा दिमवा अनाथन छकन निल श्रीनिवासन छला ठुजो खे पक्क थे चोनी उइगो खन्जना जिन टस्कन निला ठटे नि नि लेउ या ताव मला टस्कन नि नि राख्ने निसतल जिसा याफु या छुडुका अनाथन ठग असापन बोल तै निम्ति छु वासा मोरला राख्ने निन अनाथन गुम ठय वासा पसले ख वो पेट नेता वासा ना नेतन ठो देया न्यामन मिस्टेसन ठो वासा नसा लुए कोलेजी तर कल्याणी सो ठटे लिबक पाठे डुग्ली खला छक जी विशेषज्ञ के निनमालेला अनाथन उनी ह जी राख्ने के निना गोल डठ्या ख आ न्याला के न कल्याणी अमी क्या विलवा जी घटना सिके छला ज्योतिष का ख छ गुखन पाल्जा स्वा होइराला उखने होला तल छौ संयोजक ख जे उखन स्वा होइदिया उखन चाने स्वा होया बिल बस खथुले ज ख अनाथन उखन सनीला हाना होला कल्याणी अमैटा हाना इखने ज्याजन वो डाक्टर सट वन्टा वो म राख्ने छ वना पल्क लिमिटले पासा चुना बिल ढेको इच्छा ख ढाव राख्ने जुराला जिल्लासा के कुनाचना नुगले खवाका अले देना मंगसे ज्ञानफुक मना जिन्जल चल नुग दिहे मुहाल कल्याणी अमै बारे मंगसे मंगो कल्याणी अम्मा बाथमे चुनाचंगो तैसे यचिसंगो बाथ टबे लिक्स छौस्तुले दिउने यचिसे तैसेजंगो ख्वाउसको बाथरुमे बच्चिटके अंगले द्रुलोटन सियाटो तबे लो जाके ढंगा कल्याणी मा मे साबुन थाना त तैसे वै वया जंगो साबुन तीजको फसजको थिव साबुन फंगया जंगो तजना जुन छकल बाथरुम तैसे चुनाउन बाथरुम यावया होला ख्वा हुसन याउल दुर्लोन याउल अले साबुन वै वया जंगो याउल जि हान सोया टप छगले या हि लमखो कल्याणी अमै मय हिम लाटल जि छसा खेन मिख भया बाथरुमे मेमन छमडो वो मनो बे फेटना जंगो याउँगो ल हो याउँगो स्कर्ट नाटम मिसा वइ ख्वा ओले बालक मसिक म गसिया वइगो ल हो स्कर्ट याउ याउन ल हि प्याउजिमा मे फेटना च मिसा छकल ज खसोल हे भगवान वो मिसाला जिमे रागनिका वइ मुर्सी हिटिक्न नाचुन गबले जिन जला चल जि रागनी पाखे मिख भया वइ मुर्सी याउसी छ रागनी छंगो मुर्सी हिकना चुन छि साइटिक भाषा दैगोला के छि जोरी सूर्य हाला दिया हो जिला ग्वाजगन याट यो ख रागनी निलाली सबला कल्याणी अम गस्वा आला हना होसे होला चो बाथरुममा खला
छु जिं वेटा मंगसे छु मंगु ख वो फुको कनला मखो मकै नुए पि वो जिगो थोम वा मोरगो कल्पना तका मेखना क्याफो लास निलेजी मखो जिसुमको चुनिगे पिजी तो मंगसे छु अर्थ जी छा जित रे ओजेफु मंगस मनि उठे छु तो खै बारे जित अर्थ ठुका बिम सो ढोरके फयु खला जि म फे वा ठै बारे जि निन कनिया जि स्वान टठ गई हो बाथरूम ए मंगसी बारे अर्थ लुके मा ओखन चाने जित हाना ठय खमंग न तो मंगसे टुइस चंग बाथरूम ए हिबा वबले रागनि नापथे बे फेट ना याङो ल याङो स्कट अले हिब्याउ मुर्सी मंगसे खनि वा जि जुरुको दना सर्ग छपटा चकङ कसिलात ल छक्ला जि मंगसे अल्टट ल आ कल्याणी अमि मुज वे मखट वे मुज क्वा वे जी ठय अटक मंगसे ओके टबे ल याङ क हिलावङ ख सावै वाइब वे या चंग टकना याङ सि चनावङ ख छाव अन बाथरूम मे बे रागिनी फेर्ना चौंदे ठय अर्थ छुक छुटुके अट कल्याणी अमि मुज क्वा वे जिम्मेवारी रागिनी खला अति खसा रागिनी सुख किचकन्याटेस पाठ्या दुबे मिस्टेट जुनिया जे छौ तालपत्र च्याट हस्तलिखित सफ्टवेयर बनाउ कठ किचकन्याटेट पाठ्या दुबे मिस्ट अपय ह जिटल लगे जुलके तो हि वो रागने छु स्वाफु देहेमा ओखन केप क्यामरन वनुले न जुगो मुटो अटिया हिप्याउल वो सुखट हे बानाम जिमकला गुन वौली जिम वेटा सुया वो जिगो खाटा कोइ देना न सुको छपटा फुङ छ जग लाया शाक न्यवेका चंग दो वे ख्वासान त अब जिगे जोर कोला व चंद्रशेखर व अनाथन जिटा सोवल चंद्रशेखर व जिल्लासा नाप्सन चुनाचना अनाथन व रागने मे कोठा पाखे वन पलकल्ली प चंद्रशेखर तल छ अबाचा मुख मोजुसा छिना उको कोठा वनिका न जिउका छिना मिस्ट दुठा वनिका बुनु जितना मे कोठा जिपिन थन अनाथमा रागने नाप्ने मिख वया चंग ज्यातना छ छुसु यातनो ख जिन्जना जे टप त कसोइगो अनाथमा लिसबिला मिस्टर नाप्लासा इमसा टियाटेको टिसा जिगो जिगो मिक छा मौनी जी उगो टप ची बारे आटको भसे मरो यदि सुनान रागने नाप्ने टप च सुयाटो डलर का नियन दास जी मस्युर का लिसन बिमाले जी से ओपोटे टाइम मिजटे ठुजो खे ओले चिउटा खनि मरो सो इनि हो पाश्चात्य मुलुक पिटनीको छौ पत्रिका मिस्टर त खनि वन्टकले नापमा सुखे मिख वनी टेको चुसु च्याटो ख चित्रकार मूर्तिकार फोटोग्राफर लेखक व डिजाइनर तेस उगो निस लिस बिउ ख ओपोस न ठाउ मिका डक्ले नापा मिस्टे दुर्फले वनी गाली सबिल अले जग ख्वाले गुलिस न से मिखा वाला अले टचको मोमन ख जग टुटी वा ख्वाय उने मिखा वनी खकन तर तथ्याङ्क विभागे जाइना चोपे जिम पास पनि ढाफो छुटासा चित्रकार मूर्तिकार व फोटोग्राफर टाइपे तथ्याङ्क संकलनीय आधिकारिक प्रतिनिधित्व जी फैम हो ठट्न याफो उगो पत्रिका संकलित बिचा खासना मिजटेउ जग बिचा जुल अति खसाना अझ छुटाएर आसा लुकोमिट्या ब्याग मेपे झ्याकुया कठाई मुनुट्या पाख्या तथ्याङ्क संकलन यासा तस्को मोमुनुट्या जग टिसा मिख वनी जी दुरुपाव खले मिख वनी पे आपाडे चो संख्या फ्लाको टप च दो खला जिन्यना ताते छिटा ठौटकन होस मर्निला रागनी तस्को ओजल ताते देगो जिला सिउय मुखनी कासो ठटक पया उठे हो सिरिनिचा गुजो खण्डेको सो मानेको वेटा आमा टिसा टिगो मुय ठे छ वेटा लुचिरे व नुस्क डेका बिटका छा मरिगो चन्द्रशेखर खाए त जिटना छि तुजो टप छ डेका बिस जियो अनाथ न खसवाट छोटो नुगो छाटे खला चन्द्रशेखर यस तल रागनी छ आम टप छ चन्द्रशेखर किसा सोसा टप छ देखटा गुल डाँटुई वेटा छ ल्याचाएको बिसा जि वेटा छ हिटाक त सुया रागने ठ ख्वाटसँग स न्याप्ने चिकल वइ बालासिसँग न्याप चोका किन व न्याप्ने सुयाट टप च खनवा जि औचल ठोला केरलाई मिस्टेसन सुस पिस द नेवा टिगो छाटे टप च ख जे फ्ला फ्ला सफ्टी तुजौ टप जि बारे खन नेतना टौ खना तुजौ टप च ठौकने स्नाना टिया टौ मरो ठौकने गुगुन क्याट लगे ठो छाटे टप च नेतना टौ दैम हो ठो टप च उमायामा रानी इया ख टाठे रागनी ठो टप च गुन होजी ठो आप हाइ फ्लाउ ठे च खला ख टचकन फ्ला ठो कमसे कम सोदन फ्ला जी छ गर्सिलो ठोक चन्द्रशेखर अन्यन थोला सुएवा ट्याफो जे केरला चम्पे मिस्टे टिसै बारे अध्ययन नाटे उटो फ्ला न छुजुल छ गुजाउ हिस्दो अनाथ न ठौ बिचा फुल रागने संख्या ठो गुटन लाटे लाटा जिम अजिन जित बिउ ख छिम अजित सुना बिउ ठे वेट न वे अजिन बिउ ख ठो टिसला प्रत्येक परिवार छौ पुस्ता मेगु पुस्ता लल ना बिउ परम्परा ख तर मनुन रसा ठजाउ टिसा आठौकने मछिल नकुल ठौकने चले न मजिङकुल गुल मिस्टेसन ठजाउ टप च टिवी याजु गोम माफी गोम अजिबिसन टिवी या केरला इतिहास गो इलेक्ट्रो टिस देको जी
जेपो उमायामा रानी इस्वे न्यवहे ठो चलन चल्ती दुजी ठो आफलाङ प्राकृतिक वस्तु ख छ निठ टिया सिंकमते ठुइता जितया खन्यने व अनाथ न्या झन उर्सुक डफल छु संख्या ठति फलाङ मेमेङ टिसा दुला रागिने ठन्य स मटा डगला मरे नापा छिकपिन्ट च्याच कनि हयाबी व प्रस्ताव टल ठो टिसा जिगु न्यपे टन्टक भखा वेगल सुंगु घटना जिल्वे कोलना लासा जन छन य खख ठोक सबो चाने से ख जित ताल गन टापक टचक ये पगु मी स टाया चुन टापक वया चुन स मी सले गुगु खवा रास मरो स छन लिकुवा ठे चुन तर अझ सले गुगु खवा मरो खाली स जग अझ लिकवल जिन जनाचन ठोमेला पाल्जा स्वामा दुठासन प्याउ या चुन मिथे चुन तुले मन्त्र मुग्ध स जलपरी मिनट ये पुष्टुङ खैमुखजी मी नाम नम बिनै सन वयाजङ दो बेला किगु स स्टारे संकार मोबाइल स अले दुलन दो बाजन स टाट गुगु बाजन नाटक न जि क्याम्पो तर ठोमी खव रास मरो ठो बाज स ठुक्ट सुर टाले पिना चुन के मानव ठो मानवीय गुण या सालगु काप्टे छानेना पिना चुङ तस्को निगु स ख ठोमी सांगीतिक सामञ्जस्यता जुगु मय कुच त कुच न गाचन जि मिख चाका रागिनी नाच कुए दिनाचम आचुए खाटा होया फेट नाचन वन ठोया मिनि नाचन वन टपेङ के पाल्जा स्वामे पाके ठग मिख भयाचन जि वट सटे तना उतर मसटा जुगो मुटो स पिजे नि होय रागिनी तना जि दास गोल दाटु सुना वन जिन न चार हेगु वा मचा वन छुया ट्यङ जि सासय मलासी जिसुङ सुयाचना वो आका वने कोठा पाके द्वाउन आ मे स झन्ट सजुल गुला स्वा होया जु चापाके वना वो न चाहे दरल जना व पिन पाखे मिखा बोल अन पाल्जा स्वामा बालके खण्डो मे आ छने त सजुल ठै मिठास न दोसिसवे अफजुल मे गुगु खंगो मसा ठुके सांसारिक भावना दुटा थे छ ठो छफो मटन मेख ठुके लस्ता जग मख दुखे भावना दो ठो मे मटन मि सुजी सुना ये गुजी जिन दना दिन कोना पिन पाल्जा स्वामा खण्डो पाल्जा स्वामा गुगु अलौकिक जल खया चंथे खण्डो आगचाका मिटाम त मानो के फुक्क बाजा तार छकलन छकलन सुनसान जुले चिजामिन राग्ने छम चाय डरल जना दना चोङ ख ओग्रिमे लानि पा पिन्छ मानो टंगु मिट ढोडकी थेन सनाचम छगो टाक चस्का गुवा आत्मै दुसो थे टापको गन टारे त जे हन लासाट्न गोटला मिक तिस्ना मानो क्वा क्वा खुजुन लाटै थे राग्ने कोठा जाउल वो बे टाउट त पाल्जा स्वाम पके सुया पिफना पच जाका नक्ने जग जिन न चाम थे चुङते जना उ के जना छ अझ मदिन न राख्ने पचिन जना गएछ व याउको लिसब ल मानो जिगो न्यस निम्ति लिस ठुली कुका थर कोर फाङा फनाउ गोट ल जिसु व न मेटा एन व छा सुजिक त सु ओला झाले वना बालके मिनिन त सुयाचम पति ख छा व मराउ के उट वे मी सोन ठंगु ख व छु ख सुचिक त सुयाचम दो ओगी मी अवश्य छु मतलब डेमा छा पाल्जा स्वाइ चाखिर अलौकिक ज खण्ड त ठुकिन छु रहस्य डेमा रागनी ठोसकना छु तर जिनाप ठोसकना सुजकाटल द ट्विस चुन जि छु मुसु थाइना तया ठौ चाने जि छत मंगसे खना अझ दा छप मिटाया मिटाल छपमे ठन टाडो ख जे आखिर ओगी मी बारे कना अले न्यानाटोन टोटा छु छन ओगी मिटाला मटा गेना छंग मंगसे मे जि ताइ श्रीनी छप मटनी मे ख जि नाप नाप छिट गुटयु ख पाछे ज्याचन छि कवि हेरिया दुमनो ख छि रसायन शास्त्र बन्यु पलेसा छिगो नुगला कल्पनी कोप्ने भयाचङ दो रागनी जिपाक सुयानिल छम कवि हेरिडे ओके मतलब ठोकसकटा केवल कल्पना जको खटला जुगो संगा हान भयावल हान दनावल जिमटा ब्यागला टेगो बोसिको ठ सुख रागनी सुबो साधारण मिस खला खटि खसा छ ठौ पोंगो बखा जिता छा मगना रागनी यदि छ ठोकसकटा ख ख कंगो खसन छ ठौ टक्न जिनापा डेटिनि जी मको छ सकटा ख ढाउया जुसान आ छ कुट्या ज्या तनाउ नक्ल सराप हन छ मुक्त जीव भइ मको यदि जि जग सकटा ख सिउ जुसा कम से कम जि कोलिया ठगु मटना छन्त बिउ जी जि छन्त छम रक्त पिपासु बोक्सिट गाला बिचा मया जी जे अपलन लिप जग ठुल छल छम मटना जाम व निस्वार्थ मनु ख जि चाहिँ यो किचकने देगै किपा बैंक कुटौना त न ठोकिपा जि हान चुए माने जि थै लिउने पाल्जा स्वामा छम चुए माने किच त ताक ज्यावे आचना आ छुया होई छु दिगो लुए ख क्यान्सर छुया लुए गथे ज बोलना होई अथे छुन न्यनाउने अन्त त जय त छिमला नुना छै जित अझ अपचुए मन्टो तर चुए मको पिने प्रहरी अर्की ठन वया छन फमन ख जित कलाकार डालिए बारे खकङ ख
यदि कलाकार डाल्ने बोक्सितेउ संसारी बारे किपा चुए मास व गुक्न चुइजी ए या प्रतीक यख्यातको घरिठ्या जिनाचंग जुइला वा गुली लटनाटको गुली चकनाचंग प्रोडे अधिकृत युनिफर्मको तर जिउटा मसिक फु जिउ गचा मसिक फु छाते प्रोरिट छन् चाचा होला जो सताचा त थे